Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Lumsopho near Fire Brigade Shillong. Ka Khasi Students Union Jainte Hills rengkat lang bat ka KSU Jowai Circle kila dawa na ka sorkar jala ba kadai ban shnapan bahano ya ka kyang nang ba Government College ka badon hasor Jowai hakajing her jurip ka sengkalalap babon ki benta ki bala dai ban maramat bat serdep kata nado ka sat ki jing hangiet ki saudong saukun jong ka jaka puli bat ban pentemai ru ya ki tiar kitar hapo ka laboratory katkum ka juk ka bamenta ka KSU kala sakhiru dalagi jong khmat ya ka jingjau nasad jong kani ka college hakani ka jingle jurep hapo ka jingalam jong u education secretary u samla justice Paul Lengdo u organizing secretary u samla Leningrad Taryang bat kit khot jong ka KSU Jowai Circle hak jing kran bat kilat pathai khubor hadien ka jing jurep u samla justice Paul Lengdo ula ong bakani ka jing dawa jong ka seng kalong namar ka jing smukhya ya ka jing long jing man jong kani ka slem pule baka sarkar kam shim phai khmat shu menta daki snem wat hadien baki samla pule kila depen skau nakapor syakapor kakaman ka jing pa jong i da chemi wa chibun ka jing duna heliang yong ni college na duki infrastructure duki facilities prepare jing top kam yong student kamtam hi building chemi wa bon ma ka jing duna ka jing pen kre ni pen chana ye gini ni building hini kamo da yoi haga ni ga science block wa gi kam science block da chemi wa ki ceiling la ni kitigi hot wa la jorong chemi wa jing dun da man gi wa da senjor ni pen krek gi wo ha man go le ga jing ma ye gi khna gu puri hani ka than ki tho exam ni song class ada ga sarkar hi ling pidlu di pen krek go wo repair la ni wo renovate ling yong ikam KSU senyawi wa dap di mesin mesin khyang wo yo wa ga jing krek torti ye ga ni ga building ko mem biang dong hadong adu ki lamp adu ki roof le ni ki ceiling man ko mem go biang te kerpado ya ka PWD tanam PWD wo pencenan go untuk tukat wo repair and renovate and penthame pensena go du thame ya ka tai ga tunum yung ketika wi ga building kamjo le gi khangit ki lamp nadu ki facility ki fair hagani ke college te kamu chemi laduk ka surrounding yang ni ke college man gi mem yu bhadi ni dawo sarkar kampung kemu naduk ki snem zakat san wa i do perchangi ni dia kami student do perchangi mich khamat wo dowa ye hok wo dowa wo pemiat umpha ye ni ke college ko maya yong i Henrik sarkar penap go yiti jing dowa ngi ho aja kasan bansi ki student humi khamat kerpa da sarkar wo humhoi penbor go ye ki student ni ham penbor ye ki kam gi konkhro yong ni ka than humi khamat wo dowa ye hok chaupha wan khamat yu krek lang ni yu le pemiat yu bha khanang go than yu ku go liu pemiat umha ye ni hamtam ye wi ni college ke chelem ke jing da thapure yong ka than yong i em du ko ni wi don hi ni lieng yong a yo kam ki yong i kam kesen i du pkre wo chem mu i lekat le pkre ga memorandum wo chem education minister wo dowai wo pchna wo pule wut hejing to pemiat ye ni ga college ko maya ga yong than rilom jetia yong i ti bi horok ko bi rilom jetia du ni ga college ko wat ki woduk ko na college nong kendong wan ture ni tu trang ko angno ku ceprang dang wa jeleng yong sarkar mem kit khia go pen biang ikijing em kam yong kena skor adu kala madu ki watang gimbe ada yo kam skor la wada wan pa ye ta wa ha classroom dadap dago biang na dong chadong em jing duna hari college adu de gisnem menchwar dem kijing ya khi nagle yong student tang wa sarkar tip ni daw badang klot badang thlak go mem wan pa ko sini tadale yong ikasini ko hab him khia ye ni kam